Ćao! Pozdravljam vas đubre i nalazimo se u igri Distance koja je zapravo u beti. Radi se o jako čudnoj igri vožnji koja je zapravo ko nekakav trip. Igrat ću na Xboxovom joysticku i prešao sam nekih par minuta igre čisto da uđem u osnovu i sad ćemo krenuti da vidite točno o čemu se radi. Igra je stvarno stvarno je igra zabavna, ali ju totalno ne razumijem. Ne razumijem opće poantu ove igre. Osim da mi je jasnije da će biti online mod, ne moram izbjegati lasere. Kako sam ovo uopće mogu izbjeći? Također imamo skokove i moramo što prije zapravo doći do nekih točka na mapi da nam se zapravo regenerira ta energija. Da vidimo. Znači dok letim držim X ili ovo sad nisam skužio čemu se radi. In air to fly, možemo letiti. Aha. Koja je ova ludnica od igre. Samo što je dosta teška. Ima kao prvi intro tutorial gdje vas zapravo nauči neke osnovne kretnje. Mislio sam da je poprilično jednostavno. Prve 2-3 staze su bile prejednostavne, prelagane. Ali sad dolazi do težih stvari. Da sad vidimo šta je sad ovo. Ali kako sad ja promijenim kameru? Zašto sam sad stao? Aha. Ništa, imamo klasični gas, imamo ko nekakav turbo ubrzanje. Da vidimo, također skokovi su dosta čudno napravljeni, ali moraju se koristiti. Sad vidimo, opet let. Gdje sad? Ovo je totalno spaljena igra, ali ne, sad sam se zakačio. Di sam sad? Time out. Isteklo mi je vrijeme. Di sam ja otišao? Kako sam se pogubio sad? Da vidimo jel možemo kameru. Aha, select je za resetiranje vozila. Ništa, da probam manje taj turbo koristiti. I sada skok. Ovo će sad biti malo teža stvar. Jer sam pogrešnu tipku sad koristio. Izla. Kako ovo zeznuto izgleda? Kako me sad zarotiralo. Ništa, da ja sad sebe resetiram. Mjuza nije loša. Grafika je nekako čudna grafika stvarno. Sada vidimo. Ajde, pogodi. Kako me zarotira, nevjerovatno. Ovo je malo stvarno opakija stvar. Taj zadnji let me zapravo totalno zezne, pošto ne mogu ga izravnati. Tako da izgubi gravitaciju i skroz se zaljepi. Ništa, da ja probam izabrati posebno neki drugi level, pošto ima levela, bez obzira što se radi o beti. Ima dva moda, ima adventure, ima arcade i također mogu se praviti levele. Ništa, idemo izabrati arcade solo. I tu imamo sad više vrsta, imamo nekakve challenge, imamo speed and style. Znači trebamo što brže odvoziti, ništa, izabrat ćemo, ajmo je corruption mapu. Mapi se ali mi, kažem, nije jasno, vjerovatno će više ići igra na multiplayer, na samo utrkivanje, pošto vjerovatno će onda biti bolji adrenalin. Da sad vidimo kakva će ovo biti mapa. Da, ovdje sad imamo puno više prepreka, pa pazi, di voziš. Malo da usporim, neću sad koristiti toliko turbo, da vidimo ovaj prvi dio staze. Jer cilj je da se zapravo skuže prepreke i jako je bitan taj timing. Dobro. Ovo je okej. Ovi laseri odmah vam prepolove ovaj auto. Zapravo auto je nekakav čudan spoj, pošto ga... Šta je ovo sad bilo? Gdje sam sad propao? Jer ću doći na stazu. Još sam na stazi završio. Šta je ovo? Da, sad me vratio skroz na početak. Da, vjerovatno ću morati imati maksimalnu brzinu da se ne odlijepim. Ali nisam skroz siguran. Idemo u pogrešnom smjeru. Ništa, da ja sad resetiram auto pa da vidimo da ću imati sad više sreće. Da, trebamo uzeti taj turbo.
Ali da, on se izgleda se odmah odlijepi. Ništa, da probam još jednom, možda zapravo ne trebam napraviti tako jak skok. Da, čim napravim taj skok odmah me odbaci u ovaj level, malo težak. Ništa, probat ću otići ponovo na glavni meni. I da i priču, zapravo imamo ko neku vrstu kampanje, evo, adventure. Ja ću resetirati taj adventure da vidite točno od početka o čemu se radi, ali početak mogu reći je dosta jednostavniji. Znači u samom početku, koliko je i kako se prelazi level, evo vidite, to nas doslovno teleportira. Evo tu je kako, za početak ide nekakav info tutorial s čime ubrzavamo. Vidite, dosta na stazama ima nekakve interakcije, sve se nešto rotira. Također imamo taj boost koji će nam služiti ko neki nitro, ko nekakav turbo. Ali stvar da se može pregrijati, evo sad nam govori kao za to pregrijavanje. Ali čim malo spustimo on se ohladi tako da se može nastaviti i imaju te ko nekakve točke, odnosno checkpointove. Njih moramo stići, zato se moramo zapravo žuriti, ne smijemo lagano voziti. Jer ako nam istekne vrijeme ne dobijamo taj boost, onda ne možemo koristiti za turbo i automatski ste odmah sporiji. Ja, sad sam full uskakao ono, pošto brzo prolaze ove linije, a ove linije na cesti, vidite, nisu bez veze, točno se granaju recimo ako imate nekakve prepreke, samo što ih teško pratiti, jer dosta se brzo događa. Čak i ovdje gdje nema prepreka, poprilično je brz tempo igre. Sad se ja ne mogu sjetiti točno igre na koje Wipeout, tako se ja dobro sjećam. Stare igre koja je sličan princip imala, samo što u onoj igre nismo vozili auto, nego je bio ko nekakav svemirski brod. I cilj je bio na tu brzinu refleksa, da vidimo sad. Nije loša mjuza, da. Nekakvu briju imamo, ali mada bilo bi dobro kad bi mogli svoje zapravo vlastitu glazbu baciti soundtrack. Da vidimo, sad imamo te neke staze koje se rotiraju, sad da vidim. Da, izgleda kad ne držim nitro da se ne odlijepim, možda je u tome bila ona moja greška. Pošto sam ja non stop koristio turbo. Da, evo ovo je za sad ide glatko. Evo sad šta će doći. Također ove koje nekakve prepreke, sve ih moramo izbjegavati. Evo tu je sad kraj ovog prvog levela. Jedino mi čudno kod nekih prepreka, neke prepreke me odmah razbiju, tako da ima nekakav damage model. Evo, Lost Society. To je sljedeći level. Tu će nas uvesti, ako se ja dobro sjećam, sa skokovima. Ništa, da ja sad pravam lagano, neću skroz koristiti taj nitro, odnosno turbo. Ovo je bilo blizu, za dlaku. Da vidimo šta će biti. Evo, regenerira se. Također ove stupove, oni se na jednom teleportiraju, pojave njih, koliko sam skužio, trebamo izbjegavati. Barem nisam primijetio da trebamo tu nešto kupiti. Sam je šteta što nema neku vrstu power upova. Znači da možemo na stazi kupiti neke stvari, onda bi meni još veća dinamika bila. Da sad vidimo, da, evo sad nas je uvelo u skok, da, evo pogodio sam. Znači prije tih prepreka moram koristiti skok, ali dosta je zeznuto, pošto treba držati gas, stisniti nitro, pustiti nitro, skok i onda nazad na nitro. Ali kažem, kad se pogodi taj timing, dosta dobro funkcionira. Grafika ni nije loša, samo što je dosta tamna igra i onda ima ove neke plave, zelene boje. Da djeluje baš ko nekakav trip, ko nekakvo čudno putovanje. Joj, da, dobro. Da vidimo šta će sad biti, evo jedna skakaona. Da, tu trebamo koristiti skokove, da, evo koliko dalje ode. Šta je sad ovo? Ovo su nekakvi valjci, da, vjerovatno nas drobe, njih bi trebao izbjegavati. Oho, skok, ajde. Fino što se može rotirat, ali fizika je onako plutajuća. Nije baš neko posebno ponašanje auta, jer imam feeling da je skroz zaljepljen za pod. Oho, evo sad su nekakve, da, sad imamo i skok i prepreke. Da. Ovo je dobar je bio ovaj level. Da vidimo sad sljedeći, jer će ubaciti nekakve, htio isprobati ove druge modele da vidim točno o čem se radi. Negative space, jer će tu biti takve stvari. Jedino mi je malo nejasno kod tih skokova, kad izgubimo gravitaciju, ne znam jel se može gravitacija nekako kontrolirati, ali to baš i nije dobro objašnjeno. Ne. Dobro, taman. Ali kažem, radi se o beta igri, tako da neke stvari, na primjer malo su trebali možda bolje tutorial napraviti.
malo da se bolje objasne neke sitnice. Pogotovo recimo stvari kod kontrola. Da vidimo. Da, ovdje su i dalje klasični skokovi. Nema ništa spektakularno. Da vidimo. Aha, ovo su neki sad vatreni krugovi. Ajde, ajde. Nije loša glazba. Fino prati događanje. Da vidimo, da sad samo ti krugovi. Izgleda ovo ko nekakav lagan uvod, znači val svaki level novi, svaki level dodaje neke stvari koje morate naučiti. Sad se full skakao ono. Da vidimo. Da, sami skokove i ovo izbjegavanje, ali ne dobijamo nikakve bodove. Ja mislim da će vjerovatno biti većina stvari da budete što brže, znači na vrijeme. Pošto im bit će vjerojatno neke veze co-opa, multiplayera, to. Tako da će se moći utrkivati sa prijateljima, vjerojatno se rušiti rekordi po stazama. Ali kažem, bilo bi mi dobro da ima nekakav mod gdje ima kupiti iteme po stazi koji će nam dati posebni ability, recimo posebna neka ubrzanja. Pošto ovako je samo fokus koliko sam skužio da se ne zabijete nigdje. Jer nema dodatnog ubrzanja osim tog nitra. Da vidim šta je sad ovo. Da, vjerojatno ovi zeleni krugovi služe. Evo sad su ovi laseri. Laseri su opaka stvar pošto vas odmah ispile. Dobro. Da vidimo, ali ovo su vidim jednostavni, samo je cilj preći i zapravo između njih. Ali naravno kako idete dalje s levelima, tako postaje teže i teže. Uglavnom, evo, završit ću ovdje video i zaključak je da je dosta čudna igra, ali dosta je dobar osjećaj nekakvih sitnica što ja mislim da bi trebali možda dodati, ali kažem treba malo duže igrati, tako da kasnije će se možda pojaviti teže stvari. Evo ništa, vidimo se u sljedećem videu i uživajte.